Trooper nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ke East Khasa Hills District uba Sylvester Nong Tengir haka khatlai tari unok pra arjar pesau ula pentip bagi bulit jong ke cantonment Beat House Shillong haka khandai tarik nok pra arjar pesau haka por sau beje live new minute jan miet kila yo jing ujor ba uwi urang ba ubam shamla itho kerteng ula thia klem tip Briew shu Bimola yodo balapun kit nok marmar yu usha civil hospital Shillong ban yo jing sumar handai hak te hi kasngi haka por san beje sau phuwei minute jan miet uni Briew ula Khlad no halor kani la penlong ru jing toket bala le ru bat kiwe ki kendon an kumjuru ka postmortem bad kamet jung ni urang ba ala buno haka jakabu met yap ha civil hospital tar hadu bandan ki bawan kam ya kamet yap lantat ba uni Briew udan ke karta ke bah peding sau phau hadu sau pesan snam bad udan ya karenyeng ke bah shispa nyo phau centimeter aa udan ya kesni do ke basau kadur khmat ba pelon udan ya usnyo ubayong kamet ke baksa bat upong da ka jacket ke bayong ke sopti formal ke bastem bat ke patrun jeans ke bayong USP ula Kyrpad baki bahayeng lagi paralok parajor ki itho uni urang ba kila ban wan Shim tino ya kamet na civil hospital ni kila ban phone haki niki number not lie handu saw RRR saw pra iwe pra RRR saw not but not lie handu saw RRR iwe saw lani RRR iwe san